والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. Ta'ala wabarakatuh. Dan mesej kita ni zaman ini ay waktu maghrib kita masih gabiin ng yaon amin masih yaksa saan untuk pagkala untuk pagkasin lang pun Narbain dan Talib Wa'il. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, inna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan jalla fi ulah, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Mahuli wasin panangliti iban pamudjihi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam papanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mahuli mga palanggungan ha agama Islam, mga taymang hudsin kami mulya pa Allah ta'ala. Yari na isab kami ha waktu ini, waktu kawiaksahan, hakarna dumihil maun kanyo patumtum muna patumtum paginhawabaran mahuli latun na maun kanyo. Manjari ini karihil namu patumtum haadlaw waktu ini amunain pagtawagun al-ikhlas, amunain ka-ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Muna sumabot kita yung hadithul qudsi lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin
إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Launghi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala hatungod sin hadith ini, in aginya ya akhi, fanzur ila azamati lutfillahi subhanahu wa ta'ala. Launghi Imam Nawawi, ya kaulong niya tay manghud ko, fanzur ila azamati lutfillah, kita along niya, in kalagguan, sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga palanggungan na agama Islam, in pangadjian makawa na tu hadith ini, muna panagnaan, ulong rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in ulong sin Allah ta'ala in siya ini, lang sin Allah ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla shay, in yaun nalangkum niya in katan, uno-uno na, nalangkum niya, in katan hababaw, sin gumi, damikyan hataas sin langit, nalangkum sin ulong rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hibu dahi kafir, iwan hibukun, ikafir atawakan hi muslim, in yaun tuan nalangkum da sila, sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na sin mga kabinatang-binatangan, in mga yaun tuan nalangkum sin rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, isiulong niya in nakaniyat huminang sin hambuok karayawan, falam ya'malha mahuliin niya unway niya nahinang, doon nakahasabab sin aun nakapagang kaniya, sa bang yaun way roon da nakapagang kaniya hinangun niya ratuod, long sin Allah Ta'ala, hadithul Qudsi, katabah Allahu indahu hasanatan kamilah, na sulatun niya kanya sin Allah Ta'ala, hambuok karayawan jukup, sulatun kanya sin Allah Ta'ala, tungbas hambuok karayawan jukup, kitaan yun ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha, bang isab siya na kaniyat huminang hambuok karayawan mahuliin niya tunahinang niya, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kathira, na sulatun niya kanya sinallahu ta'ala tungbas 10 hasanat hangpu karayawan sambil papitong gatus lipatun sinallahu subhanahu wa ta'ala, sambil long niya lipat amuin di na maitong iwan di na mabista. Matuy sab kita nyo pakangian, wa in hamma bisayiatin falam ya'malha, bang isab siya na kaniyat huminang sinhambuok kangian, mahuliin niya tuway niya na hinang, muna hasabab sin kabuga niya pa Allah Ta'ala, kabuga niya din hasiksa sinallahu subhanahu wa ta'ala, na sulatun niya kanya sinallahu ta'ala hambuok karayawan jukup, ulong kato sinallahu ta'ala. Wa in hamma biha fa'amilaha, bang isab siya na kanya huminang kangian, mahuliin niya unahinang niya, na sulatun kanya sinallahu ta'ala sayiatan wahidatan, hambuok hang sulagtuan kangian, hadi nalipatun sinallahu subhanahu wa ta'ala, inya tumanunjuki ulong kato iban rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kitaan nyo ba mga sila manusia, amuin timaud na indusa na hinang, manusia timaud na in maksiat na hinang pa Allahu Ta'ala, iawag sila sinallahu ta'ala, unin aginya, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Bangungan long niya ya Muhammad, amuin mga sila ipon ko, timaud na in pardusahan na hinang, diha ayat ininganan sila sinallahu ta'ala, asrafu ala anfusihim, manunjukin niya tuha sabab, taud sin pardusahan na hinang nila, sa hadalam bihat tutuan tiyawag ra sila sinallahu ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, ayaw tuod malawa doon kanyo,
inhangad hulat harahmat ulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah. Asababin Allah ta'ala in siya Tuhan ampunun niya in katan perdusahan hahisiu-siu in kawayaan niya. Minsan pa yan Tuhan timaud na indusa na hinang mo. Maksiat na hinang sin ikaw at atatkala na ngayo kau kaampunan pa Allah ta'ala. Nagbalik kau pa Tuhan, nagtawat kau sin pagtawat an nasuh, amuin pagtawat matan, piagsusunan mo in mga nakalaway, kangian na hinang mo, tuanin Allah ta'ala baying ampunon, iban baying ulungon haipon niya. Angkan ayaw na to Tuhan lupasun in rahmat ini. Ususan na to babayari ka to tanyo in kabuhi, iban sin kalasig, mga yu kita nyo kaampunan magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hadi pa dumatungin mga waktu, amo hindi natay maunsin Allah ta'ala in pagtaubat, hadi pa dumatung, dumagpagka tutan nyo in kamatay, iban hadi pa tuan, amo in gumawa in suga, dain ha masyrik, asawab doon, hawak to yaon, bang gumawa na in suga doon, doon ha magrib, ay bimakna di natay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubat. Minsan pa siya nagsusunti mangis na doon hawak to yaon, di natuod tay maunsin Allah ta'ala. Na inhikarwa pangadjian makawa na to, in niyat na to ini in siya ablag wa aqwa minal amal in siya makusog din ha kakahinang. Atanda niya huminang makaniyat sadya kau hambuok, karayawan haway mo yaon na hinang, tuan pindahan da sulatun da sinallahu subhanahu wa ta'ala, hambuok isab karayawan jukup. Sa hadalam bihat to mga palanggungan ha agama Islam, hadalam in siya makusog din ha amal, amuray sabi ni tuanin mahunit ubatan sinambuk ipon. Amunainin sa hunit-hunit ubatan, bangsa upama in katan aun na ubat niya, sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu daan illa anzala lahu shifaan. Wailang nin Allah ta'ala nagpara sakit buat malengkan piarahan niya ubat. Nabang sa upama in katan aun na ubat niya, iban maluhay ubatan, tuan in niyat na to ini, amunay ni in sa hunit-hunit na ubatan. Ang kanin mga salaf na kauna, ulama na to na kauna, biya na kan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, unin agi niya, ma'alajtu shay'an ashadda alayya min niyati. Way na akulong niya, nakaubat sin pag-ubat nakalando, dahin haniyat ko. Ay bimakna niyat niya, yubatan niya tuan, sin pag-ubat nakalando. Dahin nasabab yaon, mga palanggungan ha agama Islam, subay na to tuan daran che, kun in niyat na to, subay na to daran lilingon, kitaon in niyat na to. Uno, di mayaw rabaha siya atawakan kimangi. Uno, malanu rabaha in niyat na to atawakan malumi. Akar na hangkan sa ini makusog den hakakahinang, asabab muntul dumayaw in kakahinang, doon datuan bang dumayaw, muntul in niyat sinambok ipon. Damikyan, kumangi, muntul, ay kumangi, in kakahinang niya, doon datuan bang kumangiin niyat niya. Iwan intong bas mahasil sinambuk ipon doon hakakahinang niya. Intong bas mahasil niya tuan nakadepende doon haniyat niya. Thawabul amali wa iqabuhu wa salamatuhu bihasabin niyati allati sara biha al-amalu salihan aw fasidan. Na intong baslong niya karayawan, iban tong bas kangian sinhambuok kakahinang, inyaon bihasabin niyah, nakadepende long niya haniyat, sinhambuok ipon, niyat amuin na hinang sabab, dumahinang sabab dumayaw doon, in amal ibadat, kakahinang atawakan kumangi. Depende haniyat niya, hamaksud sin siya, amuin kakahinang yaon, may ta siya si mambahayang, may ta siya nagsadakka, may ta siya namas sa Quran, na bangunin maksud niyat niya doon ha mga ibadat yaon, amuray sabyaon indagbus, indarajat mahasil niya tungbas.
na biara kita nyo tuan iyan in amal ibadat ini bang dumayaw in niyat na to na tanto dumayaw in amal ibadat bang isab kumangi na damikyan tuan kumangi daysab in amal ibadat na to. Nabiyat diin kuno dumayaw in niyat iban kuno siya kumangi. Muna dumayaw in niyat na to bang saupamayan doon kanyain al-ikhlas. Amuna in ka-ikhlas pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuna hindi kau huminang sin kakahinang atawakan huminang kau sin ibadat away roon maksud mudugaing buat malaing kaninyaon karna Allah subhanahu wa ta'ala. Karna tutungbasan kaniya iban karna buga mo hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumambahayang kau magsadak ka mamuasa iban na sindugaing paibadat away roon maksud mudugaing buat malaing kan Allah subhanahu wa ta'ala. Manuntut kau ilmu way roon maksud mudugaing bukun karna uno bang uno, bukun karna dunya, bukun karna alta, bukun karna babai, bukun karna babantugan, sumagawain niya karna Allah subhanahu wa ta'ala. Lawngi Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu shay. In ilmu lang niya, in pagtuntut lang niya sin ilmu, way roon na lang niya, makasibu hakarayawan niya, iban akalabihan niya. Way na lang niya makasibu, asabab mayta, asabab di kau manjari huminang sin kakahinang buat malengkan subayaon ilmu mo. Di kau manjari huminang sin parkala agama buat malengkan subay tuan aon ilmu mo. Ang kanin ilmu, in pagtuntut ilmu in siya ini way roon makasibu hakalabihan niya. Hasurut uno, liman sahat niyatuhu hahisiu-siulong niya indi mayaw in niyat niya yaun kanya in ka-ikhlas pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na tuan bang yaun kay mo in ka-ikhlas yaun hapag iba yaun hakakahinang mo in ka-ikhlas pa Allah sarta in yaun miya magad hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuna yaun tuanin ammal ibadat kabayaan sin syara. Amuna yaunin kakahinang amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kakahinang tatay maun hahadarat niya. Damikyan kuno kumangi in niyat na to. Kumangi in niyat bang siya tuan kalamuran na sin pagtawagon arya. Doon kumangi in niyat bang sumud na in pagtawagon arya. Uno in hati sin arya. In arya amo na lang niya in idharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu aw fayamdahunahu alaiha. Amo yato in riya. In riya lang niya amo na in patampalon sin hambuok ipunin kakahinang niya. Patampalon niya liqasdi ru'yatin nasi laha. Amaksud hasupaya kakitaan niya unsin manusia din sabab yaun amuin fayamdahunahu alaiha hasupaya amuin bantugon siya doon hakakahinang yaun. In short niya tuan amunain pagpakita-kita na in arya bang siya sumud na hakakahinang tantuin kakahinang yaun in siya tuan malarak na. Damik yan di tuod yaun tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya kalamuran na riya. Minsan pa siya timaud na. Minsan pa kau nagsadak ka biya lagbud bulawan bang yaun kay mo in arya pagpakita-kita in yaun di ratay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon datong bas mahasil mo hadarat niya. Minsan pa kau timaud na in bas sa mo Quran. In sambahayang mo tatkala liamuran mo sin arya na inyatu di ratuan tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan in kakahinang bang siya kalamuran na sin riya
di na siya matawag al-amal as-salih. Bukun na siya kakahinang marayaw. Ang kanlong Ibnul Qayyim rahimahullah, fal-amalu as-salihu huwal khali minar riya al-muqayyad bis sunnah. In amal long niya salih, amal kakahinang marayaw, siya na long niya in malayo siya, salamat din ha ar-riya pagpakita-kita, damik yanin siya timitinggil doon sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kan mga palanggungan ha agama Islam, indriya ini ayaw na tuan gaan-gaanon. Mangsaw pa main pangatod na to harya, pagpakita-kitain niya un magaan, atawakan magaan ha pangatod na to, na tumtumun sin kitain niya un malaggo ha darat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabab hinangan mo siya limbang doon hamaksud mo na amo na yaunin parkala di kabayaan sin Allah ta'ala, hinangan mo siya limbang doon ha pag-ibadatan niya. Dahil na sabab yaon, subay halian na to in riya, halian na to in amal ibadat, in kakahinang sin kita amo in kalamuran kasuran siya sin riya. Arakala mo kita nyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdara sin karayawan, atawakan nagdara sin amal ibadat mataud, sumagawa tuan, minsan hang sulag, amuin tungbas wayroon mahasil na to hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, asabab, uno, inyat to, liamuran na to riya, na hinangundayat to sin Allah ta'ala biya sin pakukpok, ang kahuyop da, in siya malawa na mabihat tura, in kakahinang sinambuk, ipon, liamuran niya in amal ibadat, in kakahinang niya sinriya. Na mga palanggungan ha agama Islam, way nangumi, dahil naambok mano siya, ambok usog, nagdara, atawakan liamuran niya in ibadat niya riya, minuy siya pahadarat sin Allah ta'ala, nangayo tung basa kakahinang niya yaon, way natuan ngumi, in iyanun siya hawak to yaon, idhabu ilal ladhina kuntum turauna bi'a'malikum fid dunya, panzuru hal tajiduna indahum jazaan. Iyanun siya hawak to yaon, katto na kamulong niya ha mga sila manusia, piyag pakita-kitaan niyo sin kakahinang niyo yaon. Lugay niyo ha dunya, piyag pakita-kitaan niyo, panzuru hal tajiduna indahum jazaan, nakitaan niyo lang niya, uno aun ka mahasil niyo din kanila tungbas, para hal tuan hawak to yaon, minsan inambuk usog kalupahan niya na intay manghud niya. Waksyaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Kabugaan nyo lang nin adlaw, kabugain nyo in adlaw, amo hindi na makamumpaat in ama, in maas, paanak niya damik yan in anak di na makamumpaat, pamaas niya. Amura kumanin tiyatali sin manusia hawak to yaon, napsi-napsi, baran niya, atawakan baran ko, na pagsakaliin ikaw, tuan pakatuon kau pa mga sila manusia, amuin piyag pakita-kitaan mo di hadunya, pakawaon kau matto kanila, tungbas sin kakahinang mo, tuan wayroon na makarihil tungbas, hawak tuyaon bat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga palanggungan ha agama Islam, uno in mga sabab, amuin hikasalamat na to, hikasalamat sin amal ibadat na to din harya. Din ha mga sabab muna panagnaan, mahinang sabab hikasalamat sin kakahinang na to din harya, muna amuna in ikhfaul a'mal as-salihah. Ikhfaul a'mal as-salihah. Amuna in tapukon mo, in kakahinang mo, in amal ibadat mo. Tapukon mo in amal ibadat mo, inyan mahinang sabab hikasalamat sin kakahinang mo din harya, mimma yusra'u ikhfa'uha. Amuin din ha mga siyara sin agama Islamin tapukon mo. Biya na sin pagsadaka, biya na sin pagbasa mo Quran, iban na sin dugaing pa, na inyat to
tapukon mo. Tapukon mo in kakahinang mo, bangsaw pa ma, inambok, amo in bardo sa nagmamaksiyat pa Allah Ta'ala. Di siya mabaya kakitaan, in pardusahan na hinang niya, na subay tuan labi in ikaw, di ikaw mabaya kakitaanin, kakahinang amal ibadat mo. Ang kanlang Bishr ibn al-Harith, rahimahullahu ta'ala, la ta'mal litudhkar. Nagi niya la ta'mal litudhkar, uktumil hasanata kama taktumis sayyi'ah. Ayaw ka lang niya huminang sin kakahinang, supaya kau amuin bantugon. Ayaw kau huminang sin amal ibadat, supaya kau bantugon. Sumambahayang supaya kanganan magsambahayang. Magsadak ka supaya mabantugin siya magsasadak ka. Mamas sa Quran supaya kanganan mabasag magbasa Quran. La ta'mal litudhkar, ayaw ka lang niya huminang sin amal ibadat, supaya kau bantugon, supaya kau sabuton. Uktumil hasanata kama taktumis sayyi'ah. Na tapo ka lang niya in karayawan mo, biasin pagtapok mo sin kangian mo. Kitaan nyo ba yung mga sila, pituin taod, makasilong hasisilungan, haadlaw mahuli. Lamod hapitu ini, amo na indwa usog. Makasilong hasisilungan sin Allah Ta'ala, muna hasabab sin ikhlas, pa-ikhlas pa Allah Ta'ala, damik yan hasabab sin pagtapok nila, sin amal ibadat nila. Muna panagnaan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Amo na lang niya inhambuk usog nagsadakka, sin sadakka, fa akhfaha mahuliin sadakka ya untiapok niya. Way niya piasaplag, way niya biyayta, pamano siya inakulong niya nakasadakka. Inakulong niya nagsadakka o kanya. Way niya yaon piasaplag, way niya piyo sa Facebook. Paakpa hatiapok niya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sa hinggalong niya di kaingatan, sinlawan niya bang unin tiyukbal sintuon niya, ay bimakna sambil amuin masuok na kanya wayroon na kaingat. Inhikarua usog, asabab sin kaikhlas iwan pagtapok sin kakahinang, nadawhat in sisulungan hadarat sin Allah Ta'ala, amo na lang niya in rajulun, dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Amo na lang niya hambuok usog, yumtu min Allah subhanahu wa ta'ala khaliyan, ay bimakna malayo din hamano siya. Wayroon nakakita kanya, fafadat aynahu mahuli, timuin luha, dain hamata niya. Na amoyat to in dua usog, amuin madawhat nila in sisulungan, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tay manghud palanggungan haagama Islam, biyayaon magsusuk na katutan nyo in bulan Ramadan, bulan amuin mulya, bulan nagdara sin karayawan. Na bangkitan nyo mabaya, makahampit, atawakan makahasil din hakarayawan, barakat iban ulong sin Allah Ta'ala diha bulan ini, na subay natutuan, subay tuan niya unin ibadat, in ibadat sin kita nyo, in pagpuasa na to, in pagsambahayang na to, in basta na to Quran, subay yaon doonin ka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in yaon miyamagad hasunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahuli tubtuban sin ako, in patumtum, mura-murahan inyat tumagmumpa at katutan niyo, iban mura-murahan, mahinang niya to sabab, ikahasil na to ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli, mamaid na ako halapal ka sila sa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.